Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari biqawlihi sa'alani ba'dul asdiqai jam'u sadiqin. Summa dzakara al-musannifu maka kare-kare dzakara anyebut al-musannifu pasara musannif annahu da'saun kuna musannif mas'ulun panikah se'epentain fi tasnifi hadal mukhtasari dalam nyusun panika banyak-banyak panika mukhtasar biqaulihi kalaban tabuna musannif sa'alani ba'dul asdiqai sa'alani nyu'uni da'ana ba'dul asdiqai pasera setengah banyak-banyak kancah. Lafaz asdiqa jam'u sadiqin panika jama'an lafaz sadiqin. Wa qawluhu hafidhahumullahu ta'ala bantining tabuna musannif hafidhahumullahu ta'ala jumlatun du'aiyatun panika jumlah sepengsa doa. Hafidhahumullahu ta'ala maknana hafidhah muka-muka araksaah hum dak mereka Allahu pasera Allah ta'ala an amala dak kutu alakoh pasera anah mukhtasaran dak mukhtasar mukhtasar huwa tining mukhtasar ma panika bareng kollah saya sakoni lafduhu panapala fatayamma wa kathura ban banyak maknahu panapa maknana yamma fil fiqhi dalam fikih mukhtasar itu sama dengan ijaz namun di dalam ilmu badi dikatakan dengan ikhtisar dikatakan dengan istilah ikhtisar. Fil fikhi dalam fikih huwa tining ya fikih lugatan dalam bahasana al fahmu panikah ngarte wastilahan ban dalam istilana al ilmu panikah ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasabih al ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyati muktasabuh min adillatiha tafsiliyati al ilmu panika pangauning bil ahkami kalaban banyak-banyak hukum asyariyah sepeng syariat al amaliyah sepeng sakalakuan ilmu tersebut al muktasabuh sei usahaaki min adillatiha atau seikaule al muktasab min adillatiha dari banyak-banyak dalilah ya ahkam syar'iyyah at-tafsiliyah sepengsa tafsil perenceh wa ala madhhabil imam ban atas madhab imam al-azam sa'akum al-mujtahid seteti mujtahid nasiri sunnati senolongin sunnah wadini ban agama pasirah Abi Abdillah Muhammad ibn Idris bin Abbas ibn Usman bin Syafi'in nyatana Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i sepeng Syafi'i wulida bi Ghuzzata sanata khamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu yawmal jumu'atah wulida ilahiraki pasera Muhammad bin Idris bi Ghuzzah nang Ghuzzah Gaza sanata khamsina tahun 50 wa mi'atin ben satu sekat wa mata ban seteh pasara Muhammad bin Idris rahmatullahi ta'ala tining rahmat Allah ta'ala alaihi panika atas ya Muhammad bin Idris waridwanuhu ban karidonnya
rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuhu ban karidan Allah taala. Tining rahmat Allah taala alaihi paneka mukete atas Muhammad bin Idris wa ridwanuhu ban karidan Allah taala yaumal jumu'ati areh Jumat sal kharajab akhirah bulan Rajab sanata arba'in wa mi'atain tahun 4 ben 204 wa wasafal musannifu wa wasafah ben nyepatin pasera al musannifu pasera musannif mukhtasarahu da mukhtasarah musannif biausopin kalaban banyak sifat minha panika setengah dari ausop annahu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz annahu dak saungkuna mukhtasar fi ghayatil ikhtisar panika dalam pungkasna ngaringkas wa nihayatil ijaz ban pungkasna ngaringkas pada nika ijaz ban ikhtisar ban ijaz sama. Ikhtisar dikenalnya di dalam ilmu badi sedangkan ijaz dikenalnya kata singkat dan banyak maknanya dalam ilmu mani. Wal ghayatu wan nihayatu bantining ghayah ban nihaya mutaqaribani panika sepatang semak kaduana wa kadzaban panika kati panika al ikhtisaru tining ikhtisar wal ijaz ban ijaz wa minha ban panika setengah dari ya ausab annahu tining saungkuna mukhtasar yuqarribu al muta'allim masma panapa mukhtasar al muta'allim atas orang saajar li furu'il fikhi kandi banyak rancan fikih darsahu da ajar ya fikih wa yusahilu ban makempang pasera apa mukhtasar al mubtadi atas mubtadi pemula hifdahu da ngapalaki ya fiqih ai istihdaruhu tegese ngadiraki ya fiqih ala dhahri qalbin atas zahira ateh luar kepala maksudnya liman yarghabu fi hifdhi mukhtasarin fil fiqh liman ikan di orang yarghabu selebur yaman fi hifdhi mukhtasarin dalam ngapalaki mukhtasar fil fiqh dalam fiqh wa sa'alani aidan ba'dul asdiqai wa salani ban nyu'onni de ana aidan kalaban pole ba'dul asdiqai pasera setengahna banyak kanca an uksira da kutuma banyak pasera ana fihi dalam mukhtasar al mukhtasar itu kasih mukhtasar minat taqsimati dari banyak pembagian lil ahkamil fiqhiyati ikan di banyak hukum al fiqhiyati sebangsa fikih mun hinika rujuk ke mukhtasar berarti hifdhahu ban darsahu kenika rujuk aki ke mukhtasar pada rujuk aki ke fikih pada karena isna mukhtasar ni ke fikih berarti hifdhahu atas darsahu hifdhahu jadi mempelajari ya mukhtasar hifdhahu ngapalaki mukhtasar pada ngapalaki fikih pada wa min hasri ay dabtil khisalil wajibati wal mandubati wa ghairihima ban dari aringkes atau amatesen ay dabtih melangkerin al khisali banyak perkara al wajibati sewajib wal mandubati ban sunnah
wa ghairihima ban lainna kaduana. Fa ajabtuhu maka nyampetenin pasara kaula huda ka sual huda ba'dul asdiqa ila sualihi ida memintanya ada permintaan mereka ya ba'dul asdiqa fi dzalika idlam kadisah fi dzalika idlam kadisah taliban halase nyupre li sawabi ikandi ganjaran minallahi ada ganjaran minallahi taliban halase nyupre li sawabi da ganjaran wa huwa bantin minallahi ta'ala dari Allah ta'ala jazaan hale balisan ala tasnifi hadal mukhtasari atas susunan panika mukhtasar anyusun panika mukhtasar ragiban hale selebur ila Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala fil i'anati min fadlihi fil i'anati dalam nolongi min fadlihi dari karunia Allah ala tamami hadal mukhtasari atas sampurna paneka mukhtasar wa fi taufiqi ban idlam taufik wa fi taufiqi ban idlam taufik li sawabi dak kabeneran. Taufik nikah nyoon pertolongan. Wa huwa bantining ya sawab didul khata panikah kabalika kalero. Innahu saungkuna Allah Ta'ala alama atas barang ya sa'usya kasokan pasera Allah ay yuridu tegese se ngasokani pasera Allah qadirun panika seko basa ai qadirun tegese seko basa wa bi ibadihi latifun khabirun ban kalaban banyak-banyak kabulan Allah latifun panika belas khabirun torse oning bi ahwali ibadihi kalaban banyak-banyak kabadaanna kabulana Allah wal awwalu muktasabun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi wal awwalu bantinin si pertama muktabasun panikah seikutip min qawlihi ta'ala dari tabun Allah ta'ala Allahu latifun bi ibadihi lafad Allahu latifun bi ibadihi wasani bantinin si nomor 2 min qawlihi ta'ala dari tabun Allah Ta'ala wa huwal hakimul khabir lafad wa huwal hakimul khabir wal latifu wal khabiru bantining lapat latif wal khabiru ban khabir ismani panika isim kaduana min asma'ihi ta'ala dari banyak-banyak nyaman Allah Ta'ala jadi kedua ini ka isim nyamah dari banyak-banyak nyaman Allah Ta'ala wa maknal awwali bantining makna sepertama al-alimu bidaqa'iqil umuri al-alimu panika seoning bidaqa'iqil umuri kalaban banyak-banyak lempun perkara wa muskilatiha dan banyak-banyak permasalahannya ya umur kemuskilna ya umur dan banyak-banyak kemuskilna ya umur wa yutlaku aidan ban imutlakaki aidan kalaban pole bimakna rafiqi bihim kalaban amakna belas bihim kalaban ya mereka ibadihi
Fallahu maka tining Allah Ta'ala alimun panikase oning, maka tining Allah Ta'ala alimun panikase oning bi ibadihi kalaban banyak-banyak kabulan Allah, wa bi mawadi'i hawaijihim ban kalaban banyak-banyak kenangan kaputonah ibad kabula ropikun panikah se belas bihim dak mereka ibad. Wa makna tsani qaribun min makna al-awwal bantining makna se nomor 2 qaribun panikah se semak min makna al-awwal dari makna se pertama. Yuqalu bani tabuaki khabartu syai'a akhburuhu, khabartu syai'a oning pasada kaula syai'a dak tong setong, akhburuhu tegese oning pasada kaula huda kaya syai' fa ana maka tining kaula bihi kalaban ya syai' khabirun panika se oning ay alimun tegese se oning. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala atabu pasara musannif rahimahullahu ta'ala muka-muka bilasahu dak ka musannif Allahu basira Allah Ta'ala. Semoga anggota Pondok Kilat mendapatkan ilmu yang barakah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah, dan dicerdaskan akalnya, bisa mendapatkan warisan kecerdasan Al-Imamuna Syafi'i rahmatullahi wa ridwanuhu sesuai dengan background kita, moto kita, yaitu kapasitas keilmuan seseorang tergantung seberapa banyak dia menghafal. Amin istajib lana.